Hayi wema South African inkulu indaba inosiko lelizwe engathi into ezofanele siyivale nje wonke lamagama aqala ngo-C kwi-alphabet nje fanele silikhiphe igama eliqala ngo-C. Kwaqala iChina sasisifika siyihlalele kahle yafika iChina yathi hayi-ke mina sengifikile ngizonivulela ama-China seats yasifikela nayo yonke inhlobo yapomu sasisathi hayi siyawujwayela upomu wase-China ngelinye ilanga ngathi ngiyibuka e-China seats ngathi ngisayigqokile zamane zaqhephuka la phakathi nendawo ngathi ngiphinisela ngathi khona wathiwa ama-sunglasses akuwona ama-sunglasses okufanele uwagqoke mekunelanga ngoba waziwani nelanga ngathenga ophaca begushi ngathi ngibaphinisela khona sebeqhumile kwathiwa hayi phela labo ophaca bokushutha nje mufuna ukuvela ku-Instagram akubona bokuthi ubaqoke ngathi hayi kulungileke vele sesiyazi ukuthi into ivele eChina zisuke ziyimbhedo. Hayi ngathi ngisasho njalo kwamane kwathiwa nayo icorona isifikile sathi corona yathi COVID-19 ngikhona ngila sathi ayisuka into ezoshesha ihambele ngoba phela vele into evele eChina ilast siyazazi sithenga khona ko China seats yathi COVID-19 ke I'm here to stay sasisathi hayi nayo iCovid-19 ishukashuka kwamane kwaqhamuka uCyril Ramaphosa wazivalela iCountry sathi hayibo thina president besuke sidlalela uma engabe sithi ayivalwe le country wathi sengiyivalile ke iCountry wase esuke kuyivaleni futhi wasesinika curfew ukuthi nihleli nje la ngaphakathi kodwa futhi ngizonikalela ukuthi niphuma nini ningena nini ezindlini zenu sathi sisakhala ngalokho wafika uCele wathi uCele mina ke nginivakelela utshwala sathi hawu kodwa Cele sizothi sihlele emakhaya singasebenzi sinesizungu sibhorekile nezimali ingangeni siphinde singakwazi nokujabulisa imphimbo sathi amadlozi sizowenze njani ngoba uyazi ukuthi abaphansi bajabuliswa ngokusatshwalana wathi angiyingeni leyo sathi sisakhala ngalokho hayi bafika abafana bamakhavela hayi sathi hayibo naba abafana bamakhavela bayigqoka bazibayifake ngisho iplaster ngaphambili ayivalwe nje ngempela into enosiphakathi ngoba nayi neChiefs isenzela imhlola ayikho phela lento yayo yabona nje leli yaqembu alivalwe ngempela ayikho into elisayihlalele buka nokhune wahluleka ukukora kumina idlamini sekuze kwafika uMr Jones wafike wangadlala nezingane uMr Jones wakora hayi kodwa kuthi uyena odlala ibhola ukhune hayi kudlaliwe ngathi ngempela eSouth Africa into nje noletha C ayikazi sisebenzele ayivalwe cha kushuthi ayivalwe nje ngempela indaba eneletha C la eSouth Africa ngoba sithe sisakhala ngalokho kona ngino-clicks nawo wafika nawo wazositshela ukuthi hayi inwele zethu zi-freeze and dull wasitshela ukuthi inwele zethu zi-dry and damaged does it click kodwa ama-South Africans lento engishoyo ukuthi uletha C uyadlala ngathi ngoba sisathi sikhala ngo-clicks singaqedi nokusula inyembezi wafika uCapitec nawo wazidlela izimali zethu ngendlela esingayiboni uyabona ukuthi kodwa lento enoletha C kufanele ivalwe ngoba nalabo dokotela base-Cuba sigcina ngokubabona ku-TV kodwa sibabone ezibhedlela angazi mina lo 400 million ekuthiwa waspendwa beyolandwa le ko-Cuba ulandelwani ngoba kunokuthi inciphe inamba ze-COVID-19 ziyanyuka nje eSouth Africa wonke amanye amazwe ase-Africa siwashiya le phambili kodwa ithina esalanda odokotela eCuba kodwa ithina nje hayi number 1 ungafunga impela ukuthi hayi umncintiswano we-rugby nakhona mhlambe i-trophy esizobuya nayo ngokuthi ithina esibe nama-case amaningi kwile COVID-19. Into engingayisho nje bahlala ukuthi mekuwukuthi igama lakho liqala ngoletha C haya ukuyicabange kahle le ndaba mhlambe kuzofanele ulishintshe ngoba cha hayi ngeke uyabona nje noCasper ukuthi mangase kuthiwe ngiyaqala ngikhuluma naye kophela ibattery yecamera hayi kulungile ngithule ngoba kweze kuthiwe ngikhuluma kakhulu kanti no350 engangithenjiswe yona bengingakawuthola ngifuna ukuthi ngivaleleke amathuba nami ukuthola imali njengabanye abantwana. Ningakhohlwa ke ukuthi kuma ngalo subscribe to my YouTube channel. It is 100% free to subscribe and please ni press the notification button ukuze ningaphuthelwa amanye ama video. Bye.